ore pee kiponu aiteru kanisa te Kitengela nemelelek apa amu young church niyieu ni maintain integrity nemindim aisumbua iltung'anak tenkanyit ino neton meeta enikimanya ankimanya ridi nekiponu tekiserian tewueji nijo Ololdebes neeku kipuku naari tololdebes nikiponu Tuesday prayer saver nikishuka nikiomon mpaka noo saa 6 saa 7 saa 8 anoto engarri inakata nikishuko nekenyu alotu office day Wednesday ata oltung'ani obo ashu iltung'anak waare nitoki aponu Sunday naa kiti church meeta nye entoki naji entoki nikincho irpaasai akuna ketii nkolong'i nikiponu ore inakata ka-expectant entomononi ai ena kerai nikibayie naa ketii enkata nikiponu Wednesday nemikiata endaa nikinya nemeeta oltung'ani nemeeta oltung'ani likiwoshoki esimu nemeeta oltung'ani likisumbua ore nye bahati naa tikit nikitum ade nikishukore etii enkolong ninye natanyamala pii naa ore inakata keeta enatiu pii so nimikiata anything in fact ore naari tenikianya nikitum enkiti toki nikiponu apuo hoteli natii siadi tende naji family dishes aing'oru endaa nalelek adamu naari kata keya nikipuo aing'oru endaa 100 amu ninye naa inakata enkata ina nikinotito oleng naa yacha nimisumbua iltung'anak ajo kirriwakaki not at all misumbua washirika nimisumbua friend natumoyie kanisa tekiserian iltung'anak encheta ombili kake maoshoki any of them ajoki maata entoki nainosita really yes etii enkolong naa ketijing'a office nejo ajing ore entoki nainepua naa Rebina apa natung'uayioki te Holy Communion Sunday o biscuit ninye itobira najoki sawa mekira olapa losari ntobira ina tenkaraki mpaka peekishuka teipa peelo atum entoki nanya. My God. Niking'irita anya ina anya mpaka ore nabo olong after revivals eji ore after na amazingly ore nye nakata nemeeta lido adamu ajo kanyanya Wednesday ashu kanyanya eloti akuna alafu ulikuwa tu naomba tu igira kaomon enkai igira kaomon ihudumia iltung'anak naiponu omonoki naa loonyamal nishiunye enkai nias kake miatata entoki shida nye entoki nishukurere tapala entoki ninyanya ore nabo olong kaja after larin aare eji nelotu mshirika nabo baada entoki revivals nejo kanyoo doshi enyor pasai entoki enchooki nanu maithori aisho endaa ore entoki nayieu nikiliki naa minu ake entoki nayieu sana Wednesday neya niake yau ndaiki nayau juice ya nota view kiting'iriata inakata edipa atijing'a aji inakata etulusoyie ina period Mary Supet Show, inspiring lives. Wow, oleng'urani le Mary Supet Show supa oleng enenkolong etaata tewueji pookin nigira atumie yiok esaa nigira atumie yiok tena rishata agira airoroki nagira aitoomon ena rishata nikijo ene Mary Supet Show inspiring lives ayaki oshiake iltung'anak likintukuj likinchallenge iltung'anak oimaitie mbaa safari atiaka oshiake kore maisha naa esafari naa kore taata ashipa oleng amu ata mpapa lang lotaa emayianata tiatua olosho le maa tiatua olosho le Kenya ata mpapa Bishop Chris Supeyo taata tenewueji I'm so happy na it's a privilege to interview him kashipa oleng tena interview lo mpapa lai naa kiata taata keliki yiok safari ya maisha nya yiolo ajo etaa emayianata toorkumok mmeniuliza sana nimlete and finally he's here na keliki ake yiok safari maisha amu ore di maisha na ketii esaa natii straight line netii esaa natii oldonyo netii esaa natii ewueji ake duo nigira anyamalu kake it's not like that forever season na ina pisha ning'iri ning'or enkai amu kore above all olairoriani ake ishaa niking'or nikisilig amu ninye oibung'ita destiny ang naa ninye oret iyiok nisho yiok pooki toki nekiyieu neeku agira aomon pee subscribe to my YouTube channel ashe oleng olosho le papa oyeyia amu nimeona mmesubscribe saizi tuko almost 12,000 subscribers to YouTube. Facebook we are almost 60,000. TikTok 230,000. Nimesema asante sana.
endelea kusubscribe amu nakata etum ele kilikuai sidai lenkai shakenisho atabaiki iltung'anak pookin neyiolou iltung'anak ajo kidimayu naa keyoki ake sinye akenyu tenkishui ino tening'iri aanyu Enkai amu etii kumok inkera oleng natii atua depression uko na stress etejo Yesu eyautu lolan oiroshi na ina pisha nincho ninye alafu wewe unakaa life haina stress cause iyiolo ajo ikigira Enkai aishughulikia neeku agira laitoomon aji nanu nayau Mary Supet nara eneleshao. Karibu oleng dad. Ashe oleng enkerai ai. I'm so happy. Thank you very much. Ashe oleng amu kimpanga neno londo yieu Enkai. Ashe oleng. Ayo ke ning'asa airoroki olaing'urani le Mary Supet Show amu etumito yiok toowuejitin neepaasha. Ashe oleng airoroki ntae pookin iltung'anak pookin oing'orita yiok tena show Mary Supet tenkop pookin ajo ashe oleng karibuni tena show emayianata tolosho lemaa. Naitoki ajo pongezi enkerai tenaduata sidai niasitata metamayiana ntae Enkai eshumata. Karibuni tena show. Amen. Ashe oleng. Wow, karibu sana. Na ore taata na maisha ino nkishui olopolosani vile maisha imekuwa amu kayiolo ajo menji apa ketu peijeu lazima ketii ake safari neeku indim atoliki yiok ina form of a testimony maisha yako vile maiteru tenjeunoto vile niewuo ajeu arashu hata nye before uokoke na nani alikulead into uokovu. Ashe oleng enkerai tenkaraki ena show aitoki aigil ajo ashe oleng. Na interesting esafari ai niado naisha Enkai enashe wenkisisa. Amen. Ore enjeunoto ai tolarin obaya matejo 12 otulusoitie. 32. Yes. Wow. 32 years. Nashomo apa tekitisha ai ore paidi school nangas najing biashara nakanyor apa oleng duo enyuata maisha namjo kaibe enchalan entonota nako najing immediately biashara nikitonia endelea natajeu apa yeyo nitoki ajeu nkanashera ainei. Of course nikibona kanisa Sunday niako ningororo ye pana pale open school nderua biashara pride school aiterua biashara immediately. Nikiendelea na tiapa kisinjio tendete kiserian nikiendelea ning'akororo ile Enkai nelapa enkata naibung'a oltau lai baada enkata fulani kake eji na bikito airu no ndoki apa naibokito kaiba apa fail kajira apa kaiba entoki naibong naitoki aing'uiki. Amore shala keino rai paibong entoki nas oltau lai pookin. Number 2 kaiba si apa enadol iltung'anak otii elikioroto nemegira aitobirari najo mayu maisha naijo ina alaye malaka aji mfano eso so nalo kake naendelea na Enkai ministry oltau lai ministry amazingly ore na olong oshina paajeu na ora loito ankewarie teipa no saa tomono belito saa tomonare nesapuku pressure engolon Enkai tenkishui ai. Netu katona ngoitoi atii alang ipaila take injili pookin naning'ito naning ajo peipotita Enkai nagira kai resist mpaka nabo enteipa nabo nolona around no saa tomon obo beloito saa tomonare nadol ajo mokure aidim pii atabai etaa kadol anaa keasa entoki chochote tenkishui ai metaa pressure nagel kung'te openy airedoti ong'ota naomon airedotene naomon ota baada muda painyototo naning openy ajo etii ololoiwuang'a nateneneng'a tine taa aipang' ore enkang' edukuya natijing'a natii kazi nai apa natajeuo nalo aiteru aishooyo shakenisho tine itu nye alang' noolong nikito fellowship neshipa inoolong amu agira apa aomonoki nitoki ina kenyu alo esiai idipa atoni tiang' aja atajeuo neeku the following day aewuo aliki etoning'oitie egira pookin airuka ajo kesipa nalo ajoki epi kesipa
kajore madamu lera na ke third day abare na fourth day nakata atorikoki fellowship apuo aitutumoki lalikero apuo ajarajeguo taa naitini apuo aomonoki tine na yiolo monoko koon airidu nanu tang'asa airidu openy kake kaning'ito ajo etii entoki naturrumoyie pii enoshi naning' ajo mokure ibaya yani miyiolo ajo kanyioo itining'ito ajo iwosh enkop tinewueji etaa tenimikaja tenimigil airidu. Yes, it is a very very powerful experience neton nadamu tenakata eton fresh tena. Wow. Yes. Nikipuoi aitutumoki irpastani ajo napuoi aitutumoki nakata lalikiorok officials le SWEM damu ajo kishomoita fellowship enkang' apa natii Oldonyo tinewueji naitoki apuo aomonoki etii anaa Bishop Lai Dr. Bishop Ole Mangura kulikae sinkan apa oboitare niteru taa safari ai tinewueji. That was after the third day nakata ashu the fourth day kitu kama hicho. Yes. Na kama pijing atua enjeunoto ning'ua biashara ino? Etu asiki ing'ua manyor apa. In fact ataasa biashara kwa muda nemaata apa mpango paing'ua. Ore naari ahomo niaku ore enkata natumoki nakwet mission nalotu aendelea aas biashara ai nikias sodai nikipuo ore enkata kulie naishooyo ntokitin lanterera yiolo mission nikias iyiok esiai yakalo duo apake part time kidogo mpaka nitoki abau sininye enkata apa natijing'a full time. Na enkae safari sinye ina naado. You tell us that. Yes. You tell us kama peijeu ketii ngolikinot ketii enkata nitejo ama nirudi hebu tuambie. Definitely keetae ngolikinot ore naa nenkirukoto oltung'ani oti na iyata apa ilchoreta looncho pookin ore peeng'asa aning' ajo nang'asa airut pookin ajo atajeu ilchoreta linono yatajeu dong'ania ejo kulikae itu kiruk pii itinya apa loimeka fan oleng' laa kadamu oshiake omajo irkulikae itoning'o denta msiba nikinoto nejo kieto ainyoo itung'uayie doi yiok oltung'ani etajeu itung'uayie encholi kang'. So niaku naa itu siarare ekiro ninche na kaihubiriaki neton kulikae nejo mitashipa saa nejo olapa na keetae ngolikinot kumok keponu naa toongolikinot oncho pookin. Yes. Kake ore apa entoki naataretie Enkai naa enapake kitashoto oltalo naa nchere paibung' entoki na kaiba failure. Yes. Kaiba nkoitoi are kainua naibung' entoki naibung' oltau lai pookin namayieu naas eji etii iltung'anak ashu metii ore peeku aibung'a naibung' oltau lai naatareto ina tenjeunoto ai amu itu aitoki aibung' nkoitoi naaji are ashomo pii kabisa na ikumok ngolikinot kake ore oshiake entoki naitiship naishorie Enkai enashe ore inakata nikira irbarnot ooti nikipuo aapuo itu aikata aipoti ata enkolong' nabo leaders lainei ashu encholi Kai ajoki ijo doi mekure kira yie sidai enjeunoto ashu kanyioo ena kitoning'o amu the fact that keetae nena golikinot muj katumute apa nabo pii. For example ore apa kara apa oltung'ani onyor music oleng'. Kanyor apa music oleng'. Itu ayiolou ajo ore music enkop. Ore peijing'u Cubai amu ore naa inakata ore apa entoki naitumia enapa toki naji cassettes. Yes. Compacts. You know nepu compacts naipaila. Pile na tenaa ne reggae ketii esiana. Tenaa noshi naji ena napa naji no Lingala ketii esiana. Ninche duo apa nadi. Tenaa naji no singolioitin kuna olashumba ketii esiana. Keipaila torcube. Ikumok ntokitin naa kajoki tenaa keng'or 100 nenkiti toki kebore. So neeku inguran ake aiguran. Apik naa torbattery lai neeku naa orbattery aitumia ajo oshiake olore itu aikata ayiolou ajo keeta kibung'isho. For example one time atii Kiserian aisho oshiake olore testimonies ajo sidai tenincho Enkai mikitalaku enajeunye inakata kajo eton ninye olapa kaata najo agiroo malapa enaa keba kajo hoteli nerany oloisingolio lapa larany lapa lanyor enapa kata tenkop oleng' nepiki na volume
hey naitashira duke hoteli tine weji agira ingor eta unijo kaata oltung'ani lagira atalo kumbe na music agira inining amiyo aitadamu enapakata all of a sudden aigutuka Atigaon atajigu radi apa nitung'wayie nalo so kake naipushare natoki negila ore immediately apa paaju nanang'aa muj nainyal pookin muj neaku duo naa nkaraki naa ena hoteli ake etii ena kake nalo sinya aidimu na pi nelo mpaka neaku keyanibung'isho kulo sinkolioitin keyanibung'isho ore oshi sinkolioitin pookin they're very spiritual pi ata tenaa le Kimaasai ilapa le tradition naa ina naarri kajo ina olorere ata tenaa nana piidol ajo ata tenaa ilapa ooranyi le Kimaasai teneranyi tewueji netii irmurran nedumunye orkorio nikirikira nara teneranyi tewueji neranyakini amu ke spiritual sinkolioitin pookin yake keyiolo neaku careful oltung'ani oleng ajo kakwa sinkolioitin oshi inining so nare sininye Enkai nalotu so before tuende nataka kuuliza hapo kwa wimbo medio oltung'ani lojo kagira kainining meeta entoki natii agira inining ke spiritual oleng ore piinining ore lelo love songs nikipik nena kiang'ete love atua actually ore lelo love songs naa kipromote oleng immorality tatua lelo kiang'ete loloito tatua iye nikinining'u taado ijing'ita atua nekijing atua ye so spiritual sinkolioitin pookin yes neaku peaku iltung'anak careful amu yaku rendik lo sinkolioitin ligira inining ore ake sinkolio linyorru ito rende lilo sinkolio yes wow yes so tukaendelea mpaka nalotu na overcome sinyina naishunye neaku maisumbua ata ninye najing'a matatu naranyita negila ina toki neaku mokure aitanyamal na pi enyor nagila eranyitai negila na otene so neaku ikumok oleng temptation apa natii along the way kaoroshi ibik duo ta maisha naata enkipirta enapa najo Daniel chapter 1 verse 8 nejo ore tetii Daniel Babylon nejo maipotoki olapa sirua lorkinki otii naishi netii ntokitin sidain nejo nemo Daniel toltau lenye ajo maisarikini keon neaku ore entoki etipat oleng duo tenjeunoto natii sipu apa naa tenimut nabo ajo maisarikini keon yes so paka nukiwetu kita orpastai larin ore nakata kitijing'a na Swim Ministry ning'asaji nikiaku taakile part time nikipuo part time ormunjelisi eronyiru kunara duo ormunjelisi full time nalotu ako asha kaka orpastai inye nakata bishop ormunjelisi senenye ormunjelisi kirobiko ina Swim Ministry for around 10 years really injilisti yake mena ntoki najo orpasa amazing lore nyina kata ba mikiaranye entoki endamunoto yakuwa ntoki pastor injilisti tu even though in a way ekiasira pastoral amugiero na kolarikok baadaye for example lao manago asha nelo nikipo mpaka naitokini ato lariko nile ashas nipotake yelarin netaro na bado larin esiana naponu ya vice chairman le ministry pelotu alole sakuda boa mnya vice chairman nelotu alengi suma ngwapye bo naponu ya isho lorika nyakore na inakata vice chairman kago magedo a ministry yes magedo na ministry na lolosho pookin owejiti pookin enkoni kipuo sukulini neaku era iltung'anak kumok ligira aipasta kake metii naaduo mijo naa ina mikijo naa pastoral inakata ekijo ake duo kuinjilisti amu ore pasiai sapuk oleng ena outreach weekend challenges crusades seminars conferences tolubot naapasha ormaasai olosho le Kenya yes na kamata nara tofauti endai okulo pastor noshirara la mtu anataka kuokoka juu phrases kidogo anataka kuwa pastor mrejo 10 years yes amo adolo shina inakuwa challenge na longani la ameokoka tu juzi ore baada tuseme hata 1 year huyo amefanywa kuwa na Kenya malo lenga mu na inabe medema aitashoiki enkisiayiare amu ore nyantoki ya dogoya ore enkisiayiare pastoral nenkipototo kake enkipototo
nayieu embulunoto. Yes. Nayieu embulunoto. Amu kadamu ajo renye pelotu Enkai arikoo yiok maiteru kanisa, entoki sapuk oleng amu baada enkomono, nikitomonokito oleng. Nikidol apa ajo kanyio ena toki. Negira naake Enkai ajo etabawua enkata piaku pastor apikita ntae phase 2 enkisiayiare, pintoki apuo ainachala tawueja kumok limbelekenya. Amu kumok loiminita. Nikiomonokito oleng amu mikiyieu apa. Kake iroro naa Enkai. Nikiarare mpaka nikiponu adol ajo etaa pekisujaki enayieu olaitoriani. Ore pekiponu aiteru kanisa, hoo nikira apa nara apa official ministry, itu nye aku orpastai immediately. Kadamu ajo ore pakinteru kanisa, not bishop at orpastai inaata, bishop, presiding bishop Dr. Peter Mangura, niaku lekipea na associate lenye. Naaku nanu elder. And you are okay with it? And I'm okay with it. Amu, dana preaching, akaisa apake preaching data kanisa, mamwire jaba, ama kanisa kita nagira itaru, nikibu apikir pasta, nikibu code for, maisha bulu systematically. Nikibu ara elder, nikibu, nitheru abulu enkisiayiare, netoki alotu aku youth pastor. Youth pastor. Grarage nakata apu, nelotu Enkai neboloki olekipene milango, nelo nkwapi ebo, nalotu nakata aku associate pastor. Nelo nebulu enkisiayiare, nikibotake ye larin kadhaa associate pastor, netoki alotu aku overseer. Oitasheki makeduo ena kanisa nikitii headquarters, kake nkulie anisani ng'ejuko nikitabolo. Nikipuo sininye larin na before kakwa golikinot apa girara aimaa indipa ina saa emisho? Ayamishe kegira apa ore duo enkiyama ne larin kulapa lang le musho le pastoral le evangelism. Niaku ayamishe ara ormunjilisti. Ayamishe ara orpastai. Ayamishe ara ormunjilisti. Nore nyama tushuko siadi peno. Ore si baalotu aji full time ministry. Nemelelek apa sininye. Ore balotu aji full time ministry newo pi mpaka nani ngaja agira Enkai aipotoki full time ministry baagor mwinjilisti elikero ta pi alo nanyor apa biashara toltau lai pookin ajo iltung'anak kore biashara teneketii atua sergelai pi so kake wena enkata pi naikena Enkai nkoitoi muj ameta ena siai kipikita olaitoriani full time newo demand sapuk full time. Naikatalia biashara na I support lopoito neikeno nkoito ipi neakajasa na neitingo netiwana na bameli Jona actually aji sholore ore enkitenge musho natemera tekishinjio bairu pi I surrender na ore dosha kawaida biashara na ore nariki yengisho na niyeng nemer inkiri nikimwekino olchoni olino nikimwekino nkushe enkitenge ninonok nilayiana na garama oldakitari nilayiana transport angari nolayiang'anita nimir enkiri amiraki iltung'anak. Ore oltung'ani apa le musho pekiponu paalotu pisarenda baada taduo ntokitin kumok natasate nairushai na kiteng airusha nena kiri nairushai olchoni nairushai nkoshua melote ni pookin. Ajo aranarayera na yu olaitoriani. Amugia na enikinende. Exactly, agira enikinende weji nerabawu enkata pi na kadolta ajo full time agira ikoloki nalotu oshi ajing niakata keduo olaramatani aramata keduo nkishu ndare kake arenyanga full time ministry. Nemelelek apa sininye amu eata expectation ontoiwuo first born olayiolo ledukuya neanyita apa ajo maybe elolotu aku olakira ashu anapio ashu itaas na ore na inakata tormaasai na ore full time ministry na ituana it's like a sympathy oltung'anak amu full time ajindu elichoro alasa labarongana lorbeni asa bia nyabujo yorumie kage ashira Enkai amewu Enkai ashoro tawja lenye netu aelewa baadaye hiyo time etu aelewa baadaye slowly by slowly etu aelewa baadaye mpaka neponu sininje airuku nebono sininje airuku kage mendoki abadu nanya from the very beginning kage yetu airuku so nikiendelea natine nikiendelea mpaka nikiponu ayamisho shona lotu ayamisho
nalotu aya misho kajo ore palotu aya misho na larin ake obaya are kitobiko tentoki te full time the winchilisti nikibonu aiteru kanisa. Yes. Wow. Na kama ni abdo mkienda kuhubiri kiata apa ntokitin nitumutumu duo na lasari? Enkengasia mora bara nkata dukuya na ore winchilisti neme poki wetu mutumie lasari. Imera idu ninye. Ore kwanza rongo abiyo masa imera. In fact ora beni kiasi yo na miku makar members le swem geti lori C18 dilemetu muki ashom nyawe kintai nari teni ibonu wa fellowship sang ni kintai rugutia sari o na niche bigeki ya ngari ya elata apuye missions amiki baba kwa pina hiyo loitai nikibwa mana tono Kisoko tono Transmara kage mere we na jende ba mission bisho renda lasari ya shumbacha ni kage nkengasia siamo yumi kianyeta ba ore ndoki abasabo na grai I push yo na ndawo jade neje o ore ni asankai beji atalakwa tungana kishunya tungana na miracle sabana anxiety yoko neku iyasitata ndaisia yankai aking'oritata ninyi purely in fact yerinye wina bana ikiboneke napenda alamu aje kishomaita magadi mara kadhaa nikinapenda nikinapengilani ata loita ikishomaita nikinapengilani nikincholorere neku eti wejitin nkuti wejitin maybe tanashoto akona oltungana watanga mtorori lankai kitambo ninye naji yake nijibotoki ndamareje fellowship rine nishorita ndaji sana precision toltunganak kuti kake wejiti kuti oleng rare very rare na kanyor pana great kujenta like maybe even your family kikigira anyu nemere ndoki niake exactly but gira kaendelea imagine a passion ikiara bankai passion newesi yangai yareti yo metore ntomono nike ama na ati abake sininje elikero twenje unoto so na passion jinore renkieta tenkengasia nkai epikata bala yo nkai epikata torayo nkai ameto sekate ji etubukuro rankara te school amo erala asho etubuko yoki tato nkangiti enya mere ntoki nagira aitoti just in a way ne supply abanya nkai tonkoito inimiki yolo. Yes. Na ina size me yolo ltungana exactly ara saki like ke expect ajo Mungu afanye tu saizi atusaidie saizi yame tongeje abaki butoto tongeje kiboito kishomo wejitin adoru tongeje wejitin adoru oleng kakoroshake we nadamu safari ni uni among ngumo na kadamu safari ni uni oleng safari ni uni ashumarejo ongwan to safari ndo fani kishomera tongeje ora safari ya dogoya na geshomaita ba ayubiri dia lote wene kilonito kopa kilonito nkopi na jogini aba amata amu ekiata emashoni kiata tiang Jumamosi na londa yo boito mana Jumatano bakishomaita na Jumanne ameto naji ya akalelikioroto kaya kalotu so na yo kolando faida mana yo Kajiado nela itaduki yo kilonito ore neno alo nashukunye meri angari nashukuyoko ninyi wote nanu apa watamasho tiang nekolotu ya asiegu kalotu nanu asiegu tangalaka mashapani kiata tiang pemeji nadu ata emasho yang moguriti tangalaki enasia yoro lankai yo abaniki balance nabukute kilonito tongejek na imwelde barabara na girwendo nyongiro ni mlodariak tongejek natumore la lasheratine lo Bishop Joel na gara nchilisi seninje tina ishoge lunch kidogo na dumunye tongejek mpaka elde lam le Magadi. What? Yes. Yes. Safari na bweno shiage na damu ongejek jina ya sita ishiba wow ora nkai safari yare norke guno ike osholari yage di orbarnoti alala shela yode birasugo labodi yorkera matian boarding na gata mission ikibonu apu nalo bala na bakia yao osanduku lenye amuge debeta class 8 na kalaba palo ariku na la yao osanduku nikijo mabe nejikerag ninche pegenyu
eponu tenindimi airrag piiponunu nemaidim airraga amu keeta apa ewuei nalotu mission pee kiponu apuo nadumunye torkiramatian te boarding nadumu osanduku toltintilua atung'uayie ninche amu kirra ninche keeta esiai netu idip peekenya eponu napik osanduku netii kulie kera apa sininche naikenu inakata napik osanduku tina olong mpaka Magadi toonkejek. Yes, nanapita osanduku. Nanapita osanduku. Nirowua. Netii soito, netii enterit. Nirowua diamaka. Peemiteruni akidia mission. Atioyo. Ore enkae safari onkejek nadamu naa nikipuo naarri alikio tenaabori enta kulo purkeli lang na nikipuo nikidou te kona baridi. Ore ewuei netabayie engarri naa kona baridi. Nikidoyio toonkejek. Nikinteru mission ang tewuei neirng'arroj. Nikihubiri tine toonkang'itie, nikihubiri dama, nikintoki aihubiri kewarie. Ore peekenyu nikintoki apuo toonkejek. Nikipuo mpaka ewueji neji Saikeri. Nikintoki apuo aihubiri teine. Nikilikio toonkang'itie. Netii enkata nikishiakino tosokoni nikihubiri teine. Natii enkata nikirra Saikeri wenkata nikimpang'a apuo ewuei neji Irkiloret toonkejek. Nikipuo Irkiloret nikipuo awosh naaji tenikirraga Saikeri nekenyu nikipuo Irkiloret nikipuo awosh rally edama ashu nikijing nkang'itie nikintoki awosh enekewarie nekenyu nikidoyio aim ewuei neji Orparatiai oloshong'ishong'i lino nainepu oloshong'ishong'i oba nejia tormaasai. Ore enkarna naisho irmaasai naa keji ormesuj aputak amu batata wakati wote amu ki-steep inji etiu. So nikiim ine nikipuo mpaka ewuei neji Ndepen oldepe tiabori tidie oldepe tiabori tidie nikipuo tine ewuei nikintoki apuo alikio nikintoki adumunye toldepe tine wueji nikipuo toonkejek mpaka ketii enkata apa nikipuo Njorroi netii enkata nikipuo Enkoireroi mostly naa Enkoireroi apa king'as aiterr nikipuo Enkoireroi toonkejek naa keedo taa nena wuejitin oleng kake kipuo apa kila siku enkolong enye nikipuo Enkoireroi nikilikio tine wueji nikirra tine nikijing nkang'itie nikintoki ailep aapuo nikipuo ewuei neji Orparatiai. Ore apa kipuo ewueji neji Orparatiai ashu Empirrishi nejokini keishunye taa irmaasai irkiek tene pii. Ore idia nkae shoto pookin orpurkel. Ilo atum iltung'anak irpurkot idia nkae shoto. Nikisho taa lelo kiek onyokie tine nikilikio mewuaso eton itu ibaiki ewuaso katikati ewuaso oltinka. Katikati ewuaso oltinka. Ore peekindip toompirrishi nikirrag nikintoki ashukunye taa inakata apuonu Njorroi. Njorroi elelek inakata noo Saturday nikiwosh ewiki pookin oonkejek. Netii nkolong'i nikipukoo. Netii nkolong'i naa tapalai enkare amu meisuja meeta enkare naisujareki. Bahati ninye nitum enaoki. Etii enkolong nabo nikishomo ore peekenyu nejo naa lalashera meeta enkare naisujareki neishoru entasat enkare enoshi taatoi naa kedo ketii esarng'ab enkiti apik enkarae neishori likae alashe apa likiboita tenkisiayiare naajoki itu pae dii edol entasat tiaki ichafu enaare. Aliki entasat ajoki ichafu naaji etejo osinka kichafu enaare. Neji rafu apa lelo tung'anak oleng. Neji ichafu dii enkare naa ninye kiwokito yiok naa tiaki naa peelo aing'uraki koon ewuei netu sidai. Kedo taadii kelio enterit. Amu enesilanke. Amu kejo toobuo keeta esilanke nekoni pookin kake ninche eokito ninche. Neeku keng'asie nejo misujie yie nkonyek enkare naokito ninche kake kedo pii ketii enterit kelio entoki. Nejuti ake ninye ajuti kaa neas. Nikinepu inakata entoki naji Madida ashu Kiteke. Ore amu kiata apa inakata enkanashe ooloreren. Neking'asia ninche ajo kainyoo dii ena? Kainyoo peeyierr kulo tung'anak entoki neme orgali neme oloshoro? Emeyierr duo napa kata oloshoro ashu eyierr orgali. Kake meyiolo naa ninche ajo taa meyieri oloshoro throughout nemidimi sii aateyierr orgali amu kitii enkurma neeku keyieri ena toki pee sustain iltung'anak. Naanya kinyanya. Ore taa lelo naa loomunyare nejo taisere kinosa yiok Kiteke ng'ole tenkaji nikirraga. Ketii loojo kirraga yiok nikianyu peenyayieki yiok mainosa sapa itu yiok kinya. Neeku ore enkolong nitupukoitie
Kakore peke nyoki kwenye ake nikiendelea kiroto na renkengasi yake jeuni oleng nelakoni iltung'anak. In fact nabo nakatoshi one of the missions amu kila olari apa nikiata mission apa ina nikija cross the land. Tenabe mission apa etudung'oki olalashe obo tinakop naji Mpirishi. Adung tolalem. Sabo jwele kodonye newoshi enkoriong adung tolalem iltung'anak lemeyieu na injili. Ojito orkuak lang egira aponu ainyal. Newoshi apite lelo purkeli. Woi, na sasa kaletu aje hospitali. Nekenyu kirikuwa kete tonkejek neiblida mpaka niaku etu olchoni amu olchoni tonakirragita. Niaku ijo niaku entoki olchoni pookin osarkaki. Nikijo mata entorkarasha nenkoriong metaa na kidapashaki metaa penyo nye neenayu. So nikirikuwa kete nikirikuwa nakalala. So Mungu alimlinda jua kuna vile. Mungu alimlinda amore pelotu arum ngari the following day. Or missionary obo ing'ua idiale waso imwene la ninye kitipika neya Kikuyu ore pelo inakata iborita nkonyek ore peliki ninye oldakitari king'asia ninye ajo no suppose peehomele ameti ai ng'ole etiakaki ng'ole teipa the following day saiset no lalem no loshomo dipa tua yes sustain enkai kishumba kotata wow. Ora nga safari ya Roshi na Adamu, safari ndana dia garaje na nkara na shoma bayola lashe la yoti mashuru na kese shabai lobi loru alo mission ri mashuru secondary na yangari mbagi we na ingatu ni boy rag ngatu tine weji na longani bagor passenger me homo twangari tenkoitoi ne awe kijabe ikipuo be kishugunye ne ngari tenkoitoi ne robiri ngari robirome muto ne akune la irabaya yo kawarie ora longo passenger boligi ya mari najogi amara maila na sugula mashuru walo naje kaloito nkatu mayama maisha na la irak angajenye nege nywalo rongeje ronkatu baka mashuru secondary ora babu baka mashuru secondary nabugute ne weji ore baba yolo shoshomara mashuru re nagira alotu rongejek alotu kajiado rongejek narumo ndugutukro loshoti ne la igutunye penya gaira bagi junction atine enkatu naje nenya atu enkatu nabuguna nuti ne we junction rongejek na rayo rada ina ronkatu ngasalo mashuru nabuguti ne we mpaka na giro maroro naloru mpaka la kaitoriori rongejek. So shomo ita rongeje kage yara kosiligi ajo siku moja Mungu yara kosiligi rongeje ajo keloru enkai maisi ya enkai amu keloru na bolong ora ba longa riwe na isaikeria ayubirina de longana ora ntoki na shoyo mahambola arara na mayena enkai shoyo ngari ningisia yere kitudonga ba kolopurke lilinyi tongejek apu pini ako mesho yo koruwasa pia mo egiyole ni tunga yo gankai egiyolo ni akuri wada kedwe ne sia inatodua gankai sia inatodua gankai. Yes, that is so powerful. Yes. Another or cruiser liyeunye studio and the story is that's really powerful. Empirisa kai. Wow, so ni kibonunuya aita or bishop ndio kakuja Kitengela. Ore balo rukita ore na nangai safari ore na begi bonvalo ruako vasia nendelea kanisa niabolo nendelea kanisa niabolo ba nelotu enkisia yere dola jo ke yeuni ana assistant bishop office of the assistant bishop wala reto ni na lord bishop or reto your bishop enkisia yere la bonunu yaira assistant bishop. Yes. Ni akireto kina na bishop ECI likitokia ato vasia sakisini njaba likijole region ore sinenye na CCI for around 8 to 10 years I do bishop but not ordained there na do more ordained. Yes. Na bawangara na asisho sinenye registered nkobis na board kadadi sana board bishop for about 14 years. Bagana bishop kiboira de nebura kanisa araga deputy bishop na bawangara nalotin dua enduata nalotrinye Kitengela na ngai safari sininya ora patongo bisini nikiara regiserian na block na ban administration sabo kage geti ngobisini yang poken geti anor bishop geti associate pastors na meraba office ne megero sticker ngobisor basaya na ujeba basaya jana
niaku ore apa inakata ore piilotu enkopis ketii enkarna ai ake ofisa niyiolou ajo ofisa ena ejo ore nabo olong aomonito naomonito aloito office najo alo office maata office naman nkopisini pooki kigero norpasani pookin kake metii enai kaiduima ajo kaiduima karoroki duo office ijina namagira siai ainepu duo mere enoshi naji nalapa kibelekenyaki metii ninye enkarna niakadolta nkulie pooki kake metii kanyoo pasa dena and you cannot see I cannot see and it was there yes it's a dream now so ore na peke nyo najo kanyoo pasa dena dream what's the meaning of this dream anajo kagira diara anajo tukingosana ore kitola yeki ningo nagira ben nigira monoki tinerewe ngai apik direction ajo enkatena pilo nataro sinya monoki na ore nyina kata natii school asira my bachelor's in theology niaku na monoki o maidipa school mama ngor na kata karibu olari naitoki omonoki mpaka nalotu clearly ajo kegira nyankai aja enkatena nimpangita tene tekiseriano tabalotu atum ne clear direction ajo ketaa kaji era Kitengela amana da jani sininye ina amore na ara bia kaipang nangasa najo kaji ta of course yare no share tongani nijo iye neje ko na dalotu amondo ngomono nelotu enkai abe direction e Kitengela mara be anybody in Kitengela I didn't have any connection in Kitengela enkai ake duo na ewa ba ajo Kitengela it was not in my plan it was not in my mind sir baga nalotu na enkai abe mimero lwali yolo mara longane la yolo if anything maybe friends ake duo fuel shina la yolo ajo kayola paikata kage mere no shiro ginijo ejaho mengisi ayere mera kana longana la yolo evangelist kanisa medweri jina ho evangelist oling meori anaje mera kajo kare wino shini jawo mu crusades ashi meeting mera ngala longana la yolo oling niago naraba bayo Kitengela nilo duoke ninteru from zero nala idaru from zero kiedu abore gira nguru weji nikemany nibonu atumo olala shababu singo baba idaru anya kanisa ga gira ikompoa kagera baye wish kata na gira ninya iduralo Nairobi yake hiyo abana metha structure na kanisa nkiti office abana bongo kanisa bora longoni nyangu tena korpasa inaendelea nye kompoa ground nibonu na nikero mpaka nikininguno nelotu ameraki abayo yani Mungu alikuconnect mpaka akakupea church already yes church already yani budwa office kine budwa church kine budwa toilet nikara funguoni aka handola nikinyanga ninche mpaka nikiningo kino structure nikelak nikinderu yoka ikompoa nikinkompoa kajo for about 2 years nikinderu as I trust enkai inyango na enkai safari sininye na kai na enkai jerpasani ajo yora mebe important enkai kejo sho bishop of Jobo Deponejo if God calls you he backs you amen kai kejo when you call yourself you'll back yourself tena enkai nikimpoto nagem back so na begi bonu na nikinderu ikomboa 30,000 per month. Emelena gabe young church. That is a lot. Yes. In fact, the Jama Rosh Fund driver dogoya na bolo. Na ore ndogi nikino tiro. Na 380,000. Eni nyango. Na enkobi grade beki nyango. Ore newe na anye mera 10 million. Niki Jama Rosh niki dola jore nyango na besai rent agala. Kora bena rent. No donga na once la kito lari. La balisit. Yes, once alagi tolari 360. Yaga la yabolo ben tolari na bokata. Itwegla yola wajani kijo masala kage yoga nkai. Begi tuma amkelo dwa nkai areti yo. Ore roshi begi wonu aseniare nigenya nigi mbodol choreta nereti yo kawore miracle shina da sankai na nyayo na jo kisingana. Ana bol chorelai lorari kiseria bajo kallo kisie kallo ito Kitengela. Na kai pona shole ngangenye bala omonogero mari lenye na ibor shedi nenya bala omonogero be ale na jogi ai milopi ingwayo kanyo bila ingwayo ale na lakwa kanyo na doyo omonogiyo na jogi arana atia gankai na lazima balo na jogi doi milo tabalan maisho na nemplo na la te ronkai free Pindero church ronkai
minyangu emplot kaisho emplot free najoki ore ena merere Enkai kitenkela maata templot idie nemaata iltung'anak kake direction Enkai ake ayieu nasuj. So ore naa paing'oru irmugenini amu kintiana apa ina story teine naipot sininye obo loolchoreta lainei peekiponu ainyang'u. Itu ninye aliki ore peelo aitashe te altar kijo yiok olola lenye egira aitayu tine etejo etii ake olore ore amu atejo apa aisho emplot paibok nianiki apa Enkai nikirriu ene. Ore naa taata eewuo arambe kaisho emplot ekiserian worth 10 million. Yes. Jesus. Yeah, that's how we got our first quarter plot. Yes. And naba namanya kanisa. Amen quarter baina. Nikindipa naba inyangu structure. Tine taadoi, in fact, olobenye nikinyang'ate. Ne anyidia nikiponi nkoli pisai $1 million shumata. Nikitu na quarter plot rine weji. But by the grace of God, na nikiendelea, at least kinabaitia another 1 acre. By the grace of God. Yes. It's a very beautiful church. Yes. Oh, fees they make it smart. Naishangaia nashamore na bidharo kanisa bidharo na Enkai aretio nikiendelea bulu natum na larikok naishangaia nashole tangarage larikok la te liberation domino chapo kitengela amala nyua ko leng ninjo ronyua tenebo elchoreta laini lebo nikitum na kobra gata bayiwaneka nitoki ke leaders laini le church nemenye kumok ajo atumolola le office nesheta in office nikiata tata. Yes. Neeku kisha nesuj oltung'ani direction Enkai. Na kaje ngori niyiolou ajo this is God's direction, this is not. Ore entoki edukuya na kitegemea oltau lino. Ore oltau lino na entoki muhimu oleng nitegemea si attitude ino. Mejanga enkisiayiare tenkaraki enkarna iyieu ashu tenkaraki karsisisho iyieu ashu tenkaraki fame iyieu. Ndia ore entoki nikindrive na passion esiai Enkai. Niare tijanga si enkisiayiare niyiolo ajo kimpota Enkai pia ning'aka amu keeta Enkai nkoitoi kumok naipotie iltung'anak. Ketii lotum prophetic word, ketii lotum through dreams, ketii laa kirori Enkai openy maate. For example, atiaka naji ilong journey ayiolo ba? Yes. Kagira aka adung'udung'u melimunoi pookin amu tenijo naalimu pookin anarero nitu kipuku duake tene injilisti anarero naanye kitii. Ore nabo logira wa injilisti kitii ake olturrur le swim nikiata apa enkomono 21 days. Ore kiomonito ore apa enkomono nagira aikilikuana Enkai na kajo kinchooki ororei lentaisere. Give me a word of my destiny. Nikiomon for 21 days. Nikiponu apa nikitum osinga Enkai apa ing'ua nkwapi eboo oloiboni Enkai apa ewe minister kiyiok teina kata. Nelotu ore peelotu aomonoki yiok ore embaye enking'asia apa etang'asa aomonoki iltung'anak pookin tenkiwanja apa naisho yiok oltasat ojo Lemopel tende te Tololdepes. Nelotu aitabai officials. Ore ake peabaiki na kata na aro minjilisti. That says the Lord, I'll make you a pastor of pastors. Wow. Yes, a prophetic word. Nako iteru apa ake lerore yalotu kake nang'asa anyu najo mesipa kereja ake duo ele bae tagol. In fact nintoki atumore fellowship najo nanu olapa litii ake napa how karor minjilisti namaata ninye enduata naaku nyarpasa namaata kanisa how najoki mayiolo nye nanu keyia apa ilo nejo mayiolo. I was just in the spirit niaku Enkai ake nairoro mayiolo nanu ajo kaji iki Enkai peelotu aitabaya tosujaki yiolo aitoriani nining tenikijoki nteru fellowship nteru meyiolo najo nining enagira nye ajoki meyiolo sinye kirora nye ororei ole Enkai atua ameewu inatoki aasa after kajo nanu 4 years nakata kietuo aiteru phase 2 ore nye nakata peeraunye ilo rorei mikiunye yiok entoki naji pastoral P nemetii atua oltala wini ajo kiaku injilisti enakai nias business ino tenewueji niasita injilisti kake me pastoral. Yes, niaku sidai teninche Enkai mikitorikoi nikimpo ninye Enkai openy tenkoitoi naba enakimpotie ninye Enkai nijing ina kisiayiare amu ninye likitipika. Na ketii iltung'anak oipotoki full time pastoral PGP na kisustain Enkai amu ore behind any provision na keetae behind any vision there's a provision. Yes. Ketii sii iltung'anak oipoto Enkai la
piaku part time ere longana la lalikero kwa mayano leng kake ata ke biashara nyenye neti loota ke siaitin enye profession enye kake lalikero neti loipota nkai be full time nore nena pookin enkai oshi naororiki the most important part na kayieu enkai nias kanyo nikimpotokino pias tosuja pias kake above all taas esiai de integrity amu neyieu enkai yani ta oltung'ani asipani ana natiaka Paulo Timothy tonyua tolaisiayiani lemere entoki naitokoro minchake enkisiayiare nejing mbaa enkorrona tapashare tonkoitoi pookin entoki nikinyala enkarna ashu nikipik enkorrona. Wow. Yes. Wow, that's so powerful. Kanyo na indi mariagi irpastani la sijui wamejiita, yani they are struggling kwa mambo ya hii ya ministry. Ore entoki naidim mariagi irpastani na kairukoshi ajo kasipani enkai naipoto yiok nitoki mpota enkai pekilotu aisilisil ashu inyala. Of course keetai duo irpurkeli oima anaa lerkumok le KMIT kake ekiyaki enkai entaisere namayiana tenianyu enkai. Ore entoki etipat oleng naa tang'asa tayiolo nchere ekimpotokino enkai ina siai. Itiaka apa yiok oltasat ojo Mutua Bishop apa ojo Mutua le Machakos ojoki yiok nchake pitu kimpota enkai te full time tushuko shomo tiaki orbishop lino keon apa nanu aipotu nchooki mashomo siaitin ainei napuo kolalikioroni amu menyamali na ore ng'oki na eniendelea isiaisho full time nimikimpotokino full time. Tenikimpota enkai torpasai taasa esiai toltau sidai taasa esiai de integrity eanyita iltung'anak lenkai likinchoo enkai ng'ura eanyita mali enkai likinchoo enkai ng'uraki kaon kagira apa long ajoki kulikae pastani najoki ore egira enkisiayiare abulu eanyita entoki naji enino eanyita entoki naji ene kanisa mincho kati yaku teneosh kanisa arambe nashirieki kanisa nelo yie ainyang'unye engarri ashu teneosh kanisa entoki nainyang'unyeki enkiwanja nelo yie ainyang'unye nkilani ashu amu king'or larikok lainei ena show nadol kanyo tonkoitoi pookin najo ore mali naji enanyikita kanisa manyikaki ore enai ore enenkaji enkai ashu ena kanisa neas esiai ategelakaki atiaka apa kulikae najoki pasapiara enkai Anania Safira tomali na ninche olchamba apa lenye timira peyaki enkai ore peemir nepuo adung'o neer enkai metuata na olchamba taa lenye na mpisai enye kake tudung'oitie naje paseer nena tolchamba lenye oye nidung'o noikenga nemembene ino eing'ua. You may not die immediately kake suffer tipika enkanyet entoki naji enenkai ntodua iltung'anak ajo kidimayu pias esiai enkai te integrity nidimayu peemayianisha enkai tenesiai enkai above all ng'oru sii enkai amu ore enkai toki natodua na ng'oru enkai metaa number 1 eata ninye knowledge nintotie laduo tung'anak number 2 eata empiris wailata ni minister ye naduo tung'anak most metaa eata entoki nigira aitotie laduo tung'anak knowledge nigira aitotie niata empiris metaa ore enkolati enye netumore enkai nelakuni nishiunyeki mera ncherita nyamal akiyaki ake iltung'anak sii enkai nikimbung nkaik nikiretoki nikipuo kake menejo naji alotu oltung'ani mintasha aitobiraki nejo alotu mikira sidan nkoitoi kalo soba paso likiro naibak meeta kake tenintashe enyorno orpurkel litii na town te integrity ning'oru enkai kelelek ipuku iltung'anak te town nepuo orpurkel pilotu aomonoki tenening'ori empiris nenapita wailata nenapita in fact ore the entire world egira aing'oru a genuine man of God an anointed man of God na ina taata pidol ajo keworita nye irkumok arrorro toowuejitin nemeishaa nepuoi tenkaraki tabu naita so tenetumi a genuine man of God etejo likae tung'ani apa oigero ojo Sanders nejo real leaders are in short supply ekuti larikok odede. Yes. Wow. This is powerful. Sasa every pastani la chidao they don't want to be under somebody. Amukore tanara story no ailana ajo irona larin kumoti abori bishop mpaka nikiponu sinyeye ita bishop 14 years zingine 10 8
mingi sana. Neeku rorie sii iltung'anak lemeyieu neeta mentors, oltung'ani loimenta. Kesipa, meidimayu ministry miata mentorship. Amentubulu aikata keon. Yes. Nimeret aikata keon. Ata tenimpot singala Enkai omayian oilepunye Enkai naa keeta mentors. Ore entasat naatareto oleng te journey ai peekitu naaji eton itu time nalimunye entasat najo Reverend Tricia Wairima mahomo enkisiayiare enye ore apa eton itu full time naa kalo naarri crusades enyenak for 2 years I attended crusades e group mpaka naibaptize tina tentoki enye te Parklands. Kake ata eanyita apa Enkai naa kirorie Enkai neas miracles. Kage apa oltung'ani oji oltasat oji Reinhard Bonke. Yes, Reinhard. Otii tiabori. Amarodu egira Reinhard aimaki. Exactly. Neeku ata singala Enkai ojo loo Benino ekiliki ake ajo ketii tiabori so egira aimenta. In fact etelimu yiolong aishoyo testimony Benin emaibiri tiaiwei mayiolo rorei aimaka duo nyere excitement enkisiayiare nepuo irmentors lenyenak ajoki mesipa oladuo rorei. Shomo tujito nena tapes pookin. Tini apa netipaka na remember netaasa tadi Enkai etajewuaki enkeng'asia kake ore naa ormenta nekiliki amu kiyoinye nile niado. Neeku miindim atejo kara olalikio nijo le Enkai ake nanu enining nemiata ormentas. Ketii iltung'anak oituruka apa tedukuya yie lekiret taisere aaku piitum Enkai aitabai natii atua iyie. Netejo oltasat obo ojo Edepo nejo nche ake peemeeta oltung'ani likitii teshumata penyo neeta olikioki ajing tiabori. Nche ake peemeeta oltung'ani lisujita penyo neeta olikioki sii asuj. Neeku lazima ake peeta oltung'ani likintubulu autaa piitum sii atuutai kulikae taisere. Ata iyata experience aikaja niata enkipototo iyata ake enkitubulunoto oltung'ani oomon ninye tedukuya yie lekidim atiaki ang'urai ene. Ang'urai enewueji. Ama ninye Musa openy oipota Enkai nirorie. Kitu shielo mpaka nelo olapolosani apatani lenye aiko ajoki Musa ore esiai niasita na oleng. Nyoo maatoliki ena nekiret Enkai. Noloibonito inining Enkai. Oirorie Enkai nirriwaa ajoki shomo iltung'anak lainei toriko. Nejoki tina siai niasita. Tegelu larikok tipika larikok tiabori yie likiretoki esiai. Niaku ena nagol ake kiyakini. Imagine. Tenaa apa oltung'ani ojo duo otoruasa natejo opetu airorie Enkai. Anyoo peetu aning Enkai kake toning'o enatiaka olapitani. Negelu larikok anaa enatiaka olapitani. I can imagine tenaa loibon olataata prophet naji epuoi apuo ajoki nyoo. Meng'as ninye aning. Kake etoning'o Musa neas naatiaka olapitani ata ening'ito voice Enkai. Neeku meimaanisha eji ore amu ekirorie Enkai te dreams, a voice and what have you cannot be mentored. No. Ekimentai ake tenena pookin amu ore sinye Enkai naa Enkai eoda. Enkai eoda. Naa ina peetipika ina siai pookin tentoki te mentorship ikaja piitum atabai ewueji taisere ashu peekiretoki tabai ewueji nitu baya netabaitie lelo likigira aimenta. Yes. So I want to ask you one challenge. Ashu orpurkel obo limayie itii ake atua Enkai etii ake ata like orpurkel limayie but nikiretu Enkai. For example, ore peekiponu aiteru kanisa te Kitengela nemelelek apa amu young church niyieu ni maintain integrity. Nimindim aisumbua iltung'anak tenkanyit ino neton meeta enikimanya ankimanya redi. Iyata enkang tekiserian tewueji nijo Ololdebes. Neeku kipuku naari tolooldebes nikiponu Tuesday prayer stable nikishuka nikiomon mpaka noo saa 6 saa 7 saa 8 anoto engarri inakata. Nikishuko nekenyu alotu office day Wednesday ata oltung'ani obo ashu iltung'anak waare nitoki aponu Sunday. Naa kiti church meeta nye entoki naji entoki nikincho irpaasai hakuna. Ketii nkolong'i nikiponu ore inakata ka-expectant entomononi ai ena kerai nikibayie. Naa ketii enkata nikiponu Wednesday nemikiata endaa nikinya. Nemeeta oltung'ani alivumilia, nemeeta oltung'ani likiwoshoki esimu, nemeeta oltung'ani likisumbua. Ore nye bahati naa tikit enikitum ade nikishukore. Etii enkolong' ninye natanyamala pii naa ore inakata keeta enatiu pii. So
nimikiata anything. In fact, ore naari teniki anya nikitum enkiti toki nikiponu apuo hoteli natii siadi tende naji family dishes. Aing'oru endaa nalelek adamu naari kata keya nikipuo aing'oru endaa emia amu ninye naa inakata enkata ina nikinotito oleng naaji acha nimisumbua iltung'anak ajo kirriwakaki, not at all. Misumbua washirika nimisumbua friend. Natumoyie kanisa tekiserian iltung'anak encheta ombili. Kake maoshoki any of them ajoki maata entoki nainosita. Really? Yes, etii enkolong naa ketijing'a office nejo ajing' ore entoki nainepua naa Rebina apa natung'uayioki te Holy Communion Sunday o biscuit. Ninye itobira najoki sawa megara lapolosak ntobira ina tenkaraki mpaka peekishuko teipa peelo atum entoki nanya. Oh my God. Niking'irita anya ina anya. Mpaka ore nabo olong after revivals eji ore after na amazingly ore nye nakata nemeeta lead adamu ajo kanyia nya Wednesday ashu kanyia eloti hakuna. Alafu ulikuwa tu naomba tu igira kaomon Enkai. Igira kaomon ihudumia iltung'anak naiponu omonoki naa loonyamal nishiunye Enkai nias kake miatata entoki shida nye entoki nishukurere tapalai entoki ninyanya. Ore nabo olong kaja after larin aare eji nelotu mshirika nabo baada entoki revivals nejo kanyio doi oshi enyor pasai entoki enchooki nanu maithori aisho endaa. Ore entoki nayieu nikiliki naa minu ake entoki nayieu sana Wednesday neya neya niake au ndaiki nayau neyau juisi ya nota view kiting'iriata inakata edipa atijing'a aji inakata etulusoyie ina period mpaka nkata naewuo kanisa aurua ajoki ore taata metaa kindimutua tapala matouriyie taata aya yiok amu kindimutua olola lang taata lele la kanisa. Kake nirorie nye Enkai. Enkai ake nairorie. Ama ninye ake ajo nejo kai na naithoria alak endaa enye Sunday Wednesday. Yes. Neeku ore kuna tokitin naa season. Yes. Kimbota Enkai kake ning'asa akujo imekauka. Exactly. Lakini keloita ake ntokitin egira aibelekenya. Kebau ake Enkai amerejo kelotu orkiyioi tenkakenya. Kake kelotu enkwenia kelotu orkiyioi no lenkewarie kake kelotu enkwenia tenkakenya. Yake duo naimari no enkewarie ashu orkiyioi kake mebik. Keyau ake Enkai enkakenya. Yakai najo irpasani elelek ena orpurkel ligira aimaa ashu enkewarie ashu orkiyioi ting'iri akeyie. Taasi siya genuinely kelotu ake enkakenya. Amen. Wow, that's so powerful. Amen. Na kwa kusema ukweli Mungu ana come through. Kore nyeto sinkan. Itu kwa kila mtu. Sure. Everyone loron ake ukiwa faithful. That is it. Na keretisha Enkai. Amen. Kanya na indimari yake oltung'ani ogira anywa Enkai labda amu etii pailong we naisoma te social media oltung'ani ejito sometimes kesidai nijo igira anywa Enkai kake ore igira anyu ketii nkolong'i naa kegol etii nkolong'i naa irkiyioi igira aishir netii nkolong'i naa unasikia uko sawa netii nkolong'i nining' ajo itashala kanyio na indim atiaki na kawaida ina enkishui etung'ani amu you're human amu keetai irpurkeli kake faithful Enkai taanyu Enkai te pooki toki tesiai oonkaik inonok tenkiama ino tomayiana pookin nianyita kasipani Enkai. Enkai naidetermine naaji eneba enkewarie eneba orpurkel enkata nalotu enkakenya kake kasipani as long as igira alotu enkoitoi enyenak metaa itumpang metaa meeta oloirirua enaibunye enkishui ino taanyu amu kelotu. Ore Joseph etii jela netu eseng'oki nifaa ketanyang'oki nepiki jela nelo aendelea interpret dreams kake te jela ninterpretaki oltung'ani obo nejoki tadamuaki itu edamu ilo tung'ani kake ore tenkata Enkai neikosa Enkai enyamali tenkop naa meeta likae tung'ani ool Joseph ake tine taa maadamu ajo etii apa oltung'ani ool enkidatidat etanyamal orkingi idatidata nelauni oltung'ani ool nenyamalu enkop pooki tine etadamu ajo ketii daa apa oltung'ani apa nelo aliki orkingi amu enkata Enkai natabawua piitayu Joseph te jela. Neeku ting'iri ake sii amu kebau enkata anya ore enaduo kata naipanga Enkai peekintayu naa inakata yieu. Ore sinye Mordekai etareto oshi olapa oshoti ipangaki orkingi mbaa torrok neretu nelimu itu edamuni negira ake neendelea aimaa ngolikinot neendelea atii esiai e watchman te gate neendelea aimaa humiliation o Haman. Ore enkolong naipangakaki peeri metua
nepik Enkai orkingi aitadamu ajo kaapa itaasaki Mordekai enapa kumbe egira apa Enkai aitaanyu enkolong ninyamalu peyau ina retoto enoolong niyieu so tingiria taanyu Enkai amu kelotu naa kelotu tenkata niminteki ajo kelotu naa kelotu tenkata naijo ake nchoo apake ataanyu Enkai. The most important thing naa noto iyie openy personal relationship Enkai metaa dii ninye nai nigira aanyu iyiolore iyie openy niyiolo openy ajo kaasipani nitubulu amu kenai naa meyiolo kulo tung'anak kumok enjeunoto kegira ake aanyu amu atiaka orpasai ashu atiakita olalashe ashu nkanashera kai tenitum iyie eyiolounoto Enkai nitum iyie entoki olning'o w'Enkai nibulu naa indim ataanyu iyie openy Enkai yiolo ore Enkai nairuko naa kaasipani yes kakayieu naliki iltung'anak pookin ajo meeta orpurkel lemeeta musho enye keyau ake Enkai enkakenya ino. Amen. Story ya tithe. Yes. Loshaji iko chini. Ama do saizi tormaasai amu nkishu eeta neeta ntare neeta nkera kila kitu wana kaji kuna ikoni tenitaini amatu naaji tormaasai na kepaasha nkoitoi naitainyeki matuai namayieu nai napikaki nkoitoi naitanyamal iltung'anak pooki ashu nadol oltung'ani enaa kegira kanisa aoru ashu kegira olarritani aoru kakore naaji enkoitoi nalelek aisul nemitanyamal amu kulo tung'anak oojo shomo nkena ntare tudung'oki ene tomon kakore naaji enkoitoi nalelek aisul ajo nanu iltung'anak kore kuna tare niata netiu enaa capital ino ina ashu nkishu inonok naa capital ino ina ore enkata pooki tenimir enkiteng amir enyor na school fees igira amiraki yes nimir ashu enkata nigira enyor na olchamba igira ainyang'u anything nigira amirie ore mpisai pooki nitum tang'asa nteng'ela ematua wankaji Enkai ematua meteleku enkiteng na njoyie pooki nalulung'a enkaji Enkai ashu no lasarelo ama labda inkena na edima maybe edima narara penjo kaida ina norkiteng shukaida ina norker ore na ina nemokure na erendu amu njoyie apookin ore si Enkai tana capital inenda teniara for example beisho sinai ndari neisho tomon na indim atejo kaitayu obo aishooyo tenebulu ashu etoisho tenkishu kaitayu tena tikitam kaitayu nkishu are tenebulu kulo asho aishooyo so nkishu 10 teneisho 10 na nara intayu nabo nintayu or na less than 10 tena less than 10 ninche bulu netoni ore kenya nkata nimir aasishore ninchoyo ematu inatoki nitimira yes na kama saizi teninken ntare ama kiaku duo kila ishoi kagira duo aitaa ore kuna tare naata ashu kuna kishu netaa ninye capital enye amu keyieu nebaiki irmaasai ewueji naa keita nkishu oramatare enye na biashara na esiai metaa mene prestige neena esiai enye kajo taa peemalo amu keetae kulo tung'anak oilepa nche tenkirukoto naa keeta empiris nemetii enyamali naa kejo etu enkena nainei ore nekile tomon newaita nemetii enyamali nemeng'oki kake mayieu naisho iltung'anak entoki nayiolo ajo kitanyamal iltung'anak amu ore entoki naing'orita Enkai naa oltau lino ore entoki nayieuni sina teninchooyo nchooyi tenchipai nchooyi tenchipai amu ketii iltung'anak laa by the way ore na ninchooyo that's very good because kila osokoni nemiri entoki that is it ndio pia pekia amu etejo Biblia pekia matu enkaji enye pemelauni ake endaa tenkaji Enkai yes nebuaki Enkai olainyalani yes wow that's so powerful neuro ninye ajo ore ake pemirisho sokoni amu lo sokoni kila Wednesday kila Tuesday Sunday ore tenitemere enkine 6,000 tayiolo ajo ore 600 nena Enkai yes enitimira 100,000 10,000 nena Enkai yes and that is where Mungu amesema ende temwaki siye sure wow this is so powerful dad agira jasho lenga muyewu show Emery Supet show aina ni making kititoki yake like
Ketii iltung'anak laa ore ake peedumu Enkai nejing orwuasa atua neeku hawapatikani. Like I want you to speak to somebody mwenye anasikia amekuwa proud in his heart. Ore entoki naidim atoomonu laisiayiak pookin na mincho ake orwuasa erishata. Mincho ake orwuasa amu keji elotu embatatata baada orwuasa. Neeku tenikimayian Enkai nikilepunye mincho ake orwuasa erishata. Mincho ake orwuasa amu kejo ore Enkai kegilunore Enkai lowuasa kake shimpiris loitadou ate. Neeku mincho ake ibaiki ewueji naa mokure ibaikinoyu, mokure ing'amaroyu. Isiai iltung'anak pookin, isiai iltung'anak pookin libaiki. Kayiolo ajo keya naaji neeku program nataa tight metaa mitumoyu, and that's very understandable. Kening'unoyu ina. Kake milo ake mpaka niaku eji class nikitipika metaa mitumoyu ashu miroro iltung'anak ashu mintaa. Nchoo naaji aaku esiai duo nikilepie mpaka negolu naa amu keya negolu program. Na ata teniyieu mitumoki amu ore tanakata for example kigira aiteru aiput program. Etii iltung'anak oiterutua aibuk programs events April, etii loibuka ne August, etii nye loibuka ne December. Neeku kegira alo program egira aiputa. Tenelo taisere piiputa naa pekimpoti piilaikino nemeitanya, italaikine ena. And you explain. Exactly. You explain in a very very good way. Tabaiki sii wuejitin pookin. Nikincho Enkai empiris meeta entumo nimindim atabai. Indim atoliki iltung'anak nkalifuni na indim sii atoliki irkuti. Muradi Enkai igira aliki amu ekiliki elelero toonkoitoi pookin toowuejitin pookin. Nemincho orwuasa erishata amu if anything ekintung'ua ninye mayiana kumok Enkai tenincho orwuasa erishata. Neeku the more nikilepunye Enkai, the more naomon piintadou keon. Ashe oleng. Wow, ororei lino bayie. Labda mtu mwenye anataka kureach kaji eti kanisa tenete Kitengela kai eti office siku yenye unapatikana labda contacts. Ashe oleng. Kiti kanisa Kitengela tene wueji nejo Yukos Liberation Center, Dominion Chapel Kitengela. Karibu ibada sang Jumapili kiaroshi ibada dugo lariko kaidero saro nusu mpaka sauni oldaikani tomon intoki ajing intercessory either sauni otomon mpaka sauni oldaikani onom nikinteru first service sauni oldaikani onom mpaka sauni mpaka song'uan onusu. Ore either song'uan onusu nikinteru main service karibuni oleng. Kakore kila Jumatano natii office tinewueji ta kanisa. Metelegwa enkata naipang'a alo boo mission kakanyok oshi oleng metaa ore Jumatano pookin natii office. Neeku teniata yieuna yoyote, teniata enkomono yoyote ekinepu Jumatano te office. Nekiro tenguton teine nikiomon sii. Ashe oleng. Wow, thank you so much, Dad. Thank you for coming. Thank you. Well, we are finalizing. Wow, olaing'urani le Mary Supecho atejo ashe oleng. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto esafari maisha. Lazima uvumilie. Mija akeyie duo inyoroto ni unataka kuamka unakuwa bishop. Umesikia safari ya baba lang ajo maye safari etotona tiabori neton dinyake etii na he is a bishop tiabori Bishop Dr. Lemangura and na ikidumu ake Enkai etu usiseme kora muti abori oltung'ani mikidumu Enkai. God can still lift you etii abori oltung'ani nikintoki Enkai aisho irkulie lintoki siye aimenta. Neeku mata iltung'anak oisiligi Enkai amu keisiligayu Enkai. Ore te story empapa lang Bishop Chris Upeo na atayiolo ajo aisho anyaka ayiolou ajo God is faithful. Na ore ake and God is a rewarder. Ore Enkai na keji ake rewarder te Kimaasai. Yani Kelaki. Yes. Kelaki Enkai iyiok nena siaitin nikiasita. Kelakisho ilairoriani. Na ore elaata enye naa sapuk alang inye oltung'anak. God bless you kaji nanu nayau si Mary Supecho tenele shao. Subscribe to my YouTube channel, supporters kitii enewueji ketii studio ang enewueji Kitengela. Teniyieu nilotu share story ino
our contact ziko hapo chini. Mungu akubariki sana. Agira yewagi erishata sidai namayana kitu monda wiki ake erishata naijana nikijo ne Mary Supecho Inspiring Lives.